lantur titiang nguning ayang inggih idodane paro pangrenge sinarang sami sane banget musti kayang titiang ne mangkin jagi kawitin titiang antuk ngelanturang daging caritone lampak sapete resi sami yaning sane pacang atur uning ayang titiang ring semeton sareng sami boyo lian wantah indik pemargin ide sabte resine make sami dan nyane noro simpang urun raris titiang uning ayang mekadi lampah ide sabte resine make sami punika manut daging lingning aji sangkan lungo jagat jawi inggih punika rikalone ide sang meraga luwih punika ngemaranin punika jagat jawine tangkel ring yang pasupati yaning sane dados tetujon ide sabte resine ngemaranen jagat jawi ayat punika pacang tangkil ring ide yang pasupati nelungguh ring giri Semeru ngelantur aris titiang uning ayang mekadi linggih ide yang pasupati punika wantah jenek melinggih irike ring gunung Semerune ngundagake ketua waning agama
pisarat pacang punika nabdabang manut sane munggah ring daging agamune mewah kadarmo mahoyati semalih nyane pisarat turmaning teleb pisan magahang punika kedarman sangsane sampun ngerangsuk sesanan kewikon sangsane sampun punika meraga putus sampun iku kayun ideng resi samian wantah puput sekadia sapunika yaning sane dados tetujon sane dados bebuat sabtur sine maka sami punika silam ini maring inggih ngelantur aris titiang uningayang selamine sabda resi punika wenten irike ring jagat Jawi kocap padeng nur sami sesampune ide sang meraga wasman punika sampun rauh turmaning sampun padenur maka sami betari gane rares kocap ne mangkin lanturang titiang nyari tayang mekadi linggih ide sugro tabik pekulun ide betari manik geni Brahmanopan diedo nuli ngaming ide betari manik geni punika keambil antuk ide Brahmanopanita utawi
ide sareng kekalih sampun punika mejadu karmi. Sampune jatuh karmi gelisin antuk titiang nyari tayang ri sesampune ide betari manik geni mejatu karmi sarang linggih ide brahmana pandita. Brahmana pandita kanthi pungkung ri sesampune sang kekalih diri punika mahangkepan iri keraris nuli ide brahmana pandita meseh bungkus utawi meseh punika puspatan idene. Ampagani jaya ing ngaran ri sesampune ide brahmana punika merabian iri keraris ide mepesengan ide empu geni jaya. Kita mangga lengyang aji wantah puput sekadi asa punika antuk titiang uningayang manut daging kakecap apa ngawara warga titiang netan wikan wantah puput sekadiasa punika antuk titiang uningayang semedon titiang sane durung paritatas sane durung uning gumanti raris side uning side raris tatas pawikan.